خوندەکارین هێژە ئیرۆ ئەم بەرامبەری وەنە وانەیەکە نو ji branşê erdnîgarî ji pirtûka Refa heşt. Şwe em gihiştine beşa a duyem, wek me dî beşa çû ser qirêjbûnê bû. Di vê beşê de em ê ser çêbûna xwarzemîna em ê fêr bibin. Ceme ev wanayeke me, wana me jî ser çêbûna xwarzemînayê. Di vê waneyê de sê xalin sereke hene em ê nas bikin. Yek jî çêbûna xwarzemîna, xala duyem jî qonaxên perçebûna xwarzemînayê û xala sêyem li cem me sînorên ê xwarzemîna, ê navbera xwarzemîna deyî. Em ê van her sî xalên sereke em ê nas bikin. Li vir xwendekarên hêja destpêkê de dema ana got em li van xwarzemînan nerin li ser cîhanê, ser wê erdê em va her heft xwarzemîna bînin. Lê gelo vê de pirs destpêka wê na berî milyonê salan gelo vî awayî bûn ev xwarzemîn ka em binerin. Li vir berî 350 milyon sal ta berî 200 milyon sal jî ceme bejahî heme yek perçe bû. Ev bejahiya hanê ji xwe Alfred Wegener, ev zanyarek Alman e, navê xwarzemîna a destpêkê li vê bejahiyê hanê kir. Li cem me tewreyek heye, tewreya a şemitîna xwarzemîna. Ev tewreya şemitîna xwarzemîna li cem me ana zelal, em ê zelal bikin, diriya vê tewreyê re vê destpêka xwarzemîna çawa bû. Ji xwe ev tewreya a çêbûna şemitîna xwarzemîna xwediyê wê na zanyarê Alman Alfred Wegener bû. Alfred Wegener ji me re got li gorî serdema a jeolojîka yekemîn de bejahî heme yek perçe bû. Navê wê na pengiya bû, yan jî em jê dibêjin pencaya. Vî awayê han bû, xwendekarên hêja wek em bînin yek perçe bû. Ji xwe pengiya ev têgeheke Yûnanî ye, tê wata hemû bejahî. Ango em bêjin heme bejahî, hemû xwarzemîn yek perçe bûn, yek xwarzemîn bû, navê wê pengiya bû. Li vê de ji xwe berî 200 milyon sal ev pengiya ders ketê, şkenandin ketê. Di vê encama derzê hande û şkenandin cem me bûn di perçe. Cem me beşekil aliyê bakur li Eurasya û ya aliyê başûr li cem me Gondwanayê. Ev her du beşê hanê navbera wan de cem me deryayeke mezin derket. Ev deryaya hanê ji xwe tê naskirin bi navê deryaya Tigris. Ev deryaya hanê îro roj li cem me deryaya Spî ser wê cîhanê ye ji ber mahiyên ev deryaya Tigrisê ye. Deryaya a Spî şûna wê na îro roj şûna wê girtiye. Ji xwe li vê de ev her du perçeyên hanê li Eurasya û Gondwana şkenandin ketê, ders ketêne ji xwe gelek tevgerên ê tektonî çêbûn ve her du perçeyan de li vir her heft xwarzemîn cem me heft xwarzemîn çêbûn, heft xwarzemîn jê hatin şkenandin. Ev her heft xwarzemînê hanê dûrî hevdibûn, nêzîkî hevdibûn, ta giyan awayê got bi navê standê tê naskirin ji xwe îro roj. Wek em dibînin yanî ev xwarzemînê got îro roj herêk cihê xwe girtiye bi navê standê tê naskirin. Lê ji xwe heta îro roja me ya îro jî hîna ev xwarzemînê hanê ji xwe di tevgerê de ne lê ne salkê de sedê salan hezarê salan de xuya dike. Em milyonê salan ji me divên em bibînin vayê tevgerek yani xuyayî bike li va ev xwarzemînin nêzîkî hebûne yan dûrî hev jî çûne. Ev tewereya a şemitîna xwarzemîna bû, tewereya Alfred Wegener bû, xwendekarên hêja lê li vir gelo hin sedem helbet hebûn, sedemê ê va şemitîna van xwarzemînan gelo çinin. Sedemên şemitîna xwarzemînan cem me di sedem hene, yek jê di hêz hene. Hêza navendervî, a duyem jî hêza kêşana rok û heyvê. Bere. Hêza a navendervî. Hêza navendervî çi ye? Ew hêza xwendekarên hêja li vê de zelal kin ji hêza navendervî wek em dînin ev goga cîhanê. Dema gi cîhan dora xwe zîvirin
هیزا درد کبه ام جل بیجن هیزا ناون دربی اف هیزا هانی بهتر لکه دایه لنیف قاتبری لنیف قاتبری اف هیز بهتر پر انجام اف هیزا ناون دربی دل جمع چه انجام درکتن لفی دل جمع غندوانا هاتش کناندن اف پرچای غندوانا و الجمع جی پارلمان امریکا یا باکور ج لوراسیا هات وقتاندن و دوریه کت اف هیزا ناون دربی بود سدما دویم هیزا کشانا رو و هیوی شو اویاجی ده انجام هیزا کشانا رو و هیوی دجی جمع پارزمین دوری هفچون پارزمین یگوش هف وقتیان و دوری هفچون و بآلی روش آواده هرکی مینا هر دو امریکا یا باکور لوراسیا پرچبو و بآلی روش آواده هرکی و امریکا یا باشورجی جه غندوانا وقتیا و بآلی روش آواده شمتی اف هر دو هیزن ایگو بون سدما شمتینا وان پرزمینه هیزا نابن دربی و هیزا کشانا رو که هیوی لبر آنا پرسکی ام جواب کن خواندکارن هیجا گلو الفريد فيغنر دماغ اف توريا خداني توريا شمتينا پرزمینه گلو چاوا گیاوی انجامه چاوا گیاوی توريا هاني هلبت هن بلگهنه هن بنگهن السروينا الفريد فيغنر توريا خو تكسكر كأم ناس بكن بأبلجية هاني شبون فلجين تكسكرنا توريا الفريد فيغنر توريا شمتينا بارزمينا يجي الفريد فيغنر جمرجوت وكبونا قاربونا الجمع وكبونا قاربونا وأواين برابين إيه هر دو اوکیانوس ها ای هندیجی و اطلسیجی هم مشوار رو دین سر نقشه که یعنی چی دریا ویدن الویدا وکه ام دین خدا کاری جال ویدا اف اوکیانوس ها هندیه ام دین پر آبی وینا وکهف خوارونا و آوای وانا وکهف اف بلگیه جو و آدجی اف اوکیانوس ها اطلسیه اف جی ام دینن پر آبی وینا خاربونا با پر آبان و آواین وینا وکهف جبر به یکیجی الفريد فيغنر ابیا گوت هلبت یک پرچبون داگو پر آبی وانا وکهف هلبت هبابو ابیا پلگیه جوان پلگیه آدویم وکهفونا پر آبین الجمع وكبونا فرآبين فرزمينا أفريقيا فرآبين روج أباي وينا الفيدا والجمع أمريكا يا باشورجي فرآبين ويني آلية روج هلات أم بينن وكهذا يعني دم أخذ كارن هجا أنا أم ضاع حرد فرزمينا نيزي هربكن أم يبينن دبن يك فرجة أرياجي فلقيا دي سيم فلقيا سيم جي الجمع ديتنا بردينين لاورو شيناتيان شقد پرزمینی آلی باشور دل ویدا دهریم ای بهذا نگری دای آنگو ام دبینن لویدا الامریکا باشور لباشور افریقیایی لأوکیانوسیایی ام بینن هن بردینین بل ماهیین ایشناتی ولاوران لیهن همان اویاجی بلگیه که دهیلاگو ام تکس بکن گول ویدا افحمه بری یک پرچبون لاورین لسر جیان دکرون شناتی همان بون أبيا فلقيا سيم بو فلقيا شارم جمع وكهفيا تشياين جمع لفيدا تشياين تشياين إيه أمريكا يا باكور تشياين إيه آلية رجلاتي وينا وتشياين إيه بريطانيا إيه أم بينن بلدبونا وينا وكهف دج آلية بلدبوني ذا إيه أفجي فلقيا كده لك أم بيجن بري أو جيك فرجة لبدا في حرشار فالجابون ايجول سروان جمع الفريد فيغنر ثوري اخوا تكسكر بله لبدا خوانا كارن هيجا هن جمع نخشهن الجمع قناخين فرشابونا فارزمينا جمع ابن نخشة الجمع وجي ديارن جمع برتوكيدن الجمع اب نخشة ددخو يعني كرن بدسبيكي فرزمین چاوا بون حتی رجامه یا ایرو قناخین فرشگونا فرزمینا اف بری 200 میلیون سال حتی 108 میلیون سال جی ام بینن الویدا وندکارن جا ام دوینن شخص الویدا
دست به پرچبونی کریم جمع پنگیاج هف بلابویه پرچبویه ام بینن لویدا امریکا یا باکور و اوراسیا یک پرچنه بهفنه امریکا یا باکور جی افریقیا ویه جمع پارزمین اوکیانوسا جی به پارزمین انتارکتیکا ویه اف بری 200 میلیون سال لویدا ام بینن جه صد بری 106 میلیون سال حتی بری 135 میلیون سالی جی ام بینن لویدا امریکا باکور وایه جه اوراسیا وقتیایم لویدا جه ام بینن اوکیانوسا پارزمین اوکیانوسیایه جه انتارکتیکا جی هاتیه جدا کرن و الورجی امریکا یا باشور جی هن و جه افریقیایه و قطعین لجمع دوی نقشه آنده بری 130 میلیون سال تا بری 6 سالی جی 65 میلیون سالی ببورینن میلیون سالی لوید امرینن امریکا یا باکور جی باش دوری اوراسیا کتیه لول امریکا یا باشور جی جه افریقیا و جدا ویا جهاتیه وقتاندن و دور کتیه شامتیه الجمع لوید گرا و آمد غش خریجی جه افریقیا خوا بردایه لورجی پارزمین اوکیانوسای جی دوری انتارکتیکا چویه و آلی باکور و دچه بری اف نقشه هانی جی الجمع بری 65 میلیون سال تا بری 45 میلیون سالی جی ام دینن لویدا هر دو امریکا باکور و آباشور جی نیزی هفونه لویدا ام دینن پرچه هندیجی پرچه جدا بو ام دینن خواب اوراسیا و گرتیه نیزی اوراسیا بویا لور اف نقشه داوی جی آگو ایرو روز ام دبینن پارزمین وی آوای هانن هر پارزمینک گهشتیه آوای ای اوکما گستانده هر پارزمینک جه خواه گرتیه وی آوای هانه وکوند وی نقشه ده دبینن لوی ده خونده کن هجا اف نقشه جمار زلال دکرن بی قناخین ایگو ترجبونا پارزمین تیرا در باسته بون اذن شوال فر أنا دماغ أم شوال في نقشة نرن نقشة جهانية شوال دين سر نقشة دلاتر نقشة دلات هذا بله لفيدا دماغ أم في نقشة نرن فذكر هجا أم بينن روبرن إيه برفره هن روبرن برفره جبجاهي و جاوي و بجاهيان أذ روبرن ای بجاهیا وق ام بینن لویده اویا ام جرجن پارزمین اف پارزمین لویده لعالی لنیف گروورا باکور شو نیف قادور دبره در واسطه بخون دکان هجات نویرا لعالی باکور الجمع پارزمین آسیایه پارزمین اروپایه بشکه ج پارزمین افریقیایه پارزمین امریکایه باکوره اف لعالیه باکور دکبه لعالیه باشور ام بینن بشرا دنج افریقیایه پارزمینا اوکیانوسیایه و جمع پارزمینا امریکایا باشور و البنیجی الویده لعالیه هری باشور پارزمینا انتارکتیکا دکبه اف هر هفت پارزمینا یکسر روی جهانی لور شخوا امکارنا انا جوار بیجن به پارزمین بگشتی چاوان جمع ام بکن دبش پارزمین بگشتی و دکار نجال بیده پارزمین بگشتی هن جمع پارزمینه جمع ام بیجن جهان آکبن و جهان آنو جهان آکبن یعنی جی پارزمین ای کبن کی جانن هر تی پارزمین نیزی هبن پارزمین آسیایی اروپایی و افریقیایی هر سی پارزمین هانی پارزمین کبنن جکبن دهاتن بدیتن و جیان سرهیم لبر نیزی هبن دریای سپی و یاسور نابر واده جه دگرم اف جهان آکبن جمع جهانانو هر چهار پارزمین دنن امریکایا باکور امریکایا باشور انتارکتیکا و اوکیانوسیایا اف هر چهار پارزمینی ای جهانا نونه چما جبرگ نجدمک دور و هاتیه ودیدن
الفيدا دوانا بيدا أمي جوار شروبت كن بيتشاواش كان جيفش كيجا صالي بهاتيه بديتنج آلي كيجان زانيارا و هاتيه بديتن شوال فيدا جمع باردمينا آسيا هي باردمينا آسيا وأوروبا أوروبا وك باسكيكا ج باردمينا آسيا هي أم بينن وك بردوامية جيرية وك بردوامية كي لفيدا جبولو أم نافي أوراسيا لبحردو باردمينات كن أوراسيا آنغو باردمينا أوروبا وآسيا جبولو أم بينافي ليت كن جمع خاندكارن هجا خالداوي جوانامه سينورين اید ناف پارزمینات وگم زانشیش خو اید نابرا وان پارزمینات ده جمع اوکیانوس و تنگاف واشف جودات کن دبن سینور نابرا واناده پیشی ام بنرم امریکا یا باکور و آسیا و امریکا یا باکور چه سینور نابرا وادیه لور شفت وی نقشه ده اویا سر تقاله که فندکار نجا لی وقت امزانن گوگا جهانی اوای که گروور جمع بوغا جهاني نيزي جروفر بونيه انغو ام انا في نقشه ام بتطوينن بقين هب وفيدا نيزي روجهلاتي آسيا يبدا الفيدا بلكي جور بيتر زلال به سر جوجل وك ام بينن لفر فيدا آسيا باردمينا آسيا لفرجي امريكا يا باكورا ام بينن نيزي هبدبن الفيدا اسينورات نابرا وانا ده تنغابا بيرينج بينك واناش هب جوداتك اف سينورا نابرا فرزمينا آسيا دبو و امريكا يا باكور جمع حردو امريكا يا باكور يا باشور نابرا وينادا چه سينور هي جمع تنغابا بينما وهف واناج هف جودات كه جمع فرزمينا اوروبا ويا افريقيا جمع تنغابا جبل طارق و دريايا سبي واناج هف جودات كه پاردمينا آسيا و أمريكا ببورين أفريقيا أبيا الجمع لفيدا جويا سويسي هي والجمع جي دريايا سور واشهف جوداتك الجمع كيجا پاردمين جيما لفيدا آسيا و پاردمينا أوروبا لفر جياين أورالي نابرا وادية الجمع فيدا وكون بينن أف جولا خزرة جياين قفقاسي دريايا رش جمع تنغافا دنيل تنغافا بوسفوري وتنغافا دردنيلجي ودريايا ايجيجي ابيا حمو دبن سينور نابرا باردمينا آسيا ده و اوروبا ده لفيدا خاندكارن هيجا وانا ماجي بداوي بو از بيبي ما وسوج في وانا يقرتبه توانا يكنو بمين خير وخشيه